Whawhakalangilangi aho no pere tu awhitu mo hou eik. Tokon pare mia kai hou eik minista. Tangatai whanua mo e whewhinei whanua sopo tau wha ahau. Kau kore pe mua ke uhu whanga. I he tala whakatapu kakato kua whai. He tangata ngune tatake o aho. Ka pehe ke lotu le rei ko haki. O kamata aki a ngā ue whakahistoria goeni. Pea ku tōwhuhi ai, pea kau ngaki ai, o lau kau aki he sopo tau whaahau. Tau whakawhetai ko toa pe he ofa e o tua mo tau hina e whai maki tau tō. Pea tau si tua mai he wike ono ko mari watu me he whaingataa na e tō i he whanuani. Pea hoko e sopo tau whaahau ko e tahau i ngā hikolo. I tonga tapuni, na ane fuesia, ai ki no ha, pe ko e whaingataa. O tsunami ko ia mo hake e pe au kai pehe ke mo ngafi. Tau whakawhetai ko toa pe ke lau maari e sina lauri. Kai pehe ke hou eiki minista mo tokon paremia. Ai takatai whanua mo e whewhinei whanua o tonga tapu uruaki. Kai pehe ke sopo tau whaahau. Ai tau kei mau mo ui o tau au sia. Ai aho whakakoloa koeni. Pe au tau lau whakawhetai pe ai. Mahino au pito pe e fia e motuani. I he whakahoko mai he eiki minista oi moi. O ku mua e sopo tau whaahau kai pehe ki he hangai ki he hahake. A vai popua pe amo. Pātangata. Ke kamata ai e whakailongai o ngā ue. Koeni, aini kua tukupā ai pure anga. Ke kamata ai langa. Whakaake ake. Pe koe langa fo ou koeni. Ai a kua iloa koe langa o tsunami. Koe langa fokia talu e tau manatu koe langa a whāpe. Pea ku mea i peia he eik minista lao. E ku fia aku katoha a whā. Ka kuto e hake mai e whakakoloa ia ki he sopo tau whahau ka pehe ki he tawhaki koeni o whakahihifo o nuku alofa. A tsunami. Koe koloa fo o ia. O kutari he mau whetangu tu i he kolo eiki o e tamatu i. Mea besi nā rauri i mo whakalangi langi. Pea mau lau kau aki. Ho mau whenga maari e ke mea mai o whakailonga ai kamata ai pure anga mo e whatongia koeni. Pea o mai heni o kamata i he si kāinga o ke mea heni o tauhi. Koe koloa o loto palasi. Ko si o kāinga koeni o sopo tau whaahau. Pea ku mahino pe tu whakasi o ka la fia ai uhinga ku hake ai e pe au. O ku ikai au pito ia ko ho mou lotu. Ka koutu i pe o mai pe ai whaingata ke whakatatau a ke fukeresi o ke o mea heni moho kāinga. Ai sopo tau whaahau. Ko mea foki o ku iloa heni ia, he talu e gulere mai aku. Ko whanga ko alo whaki. Tokua tokange hawheitu he maha matatahi ko ni ki palasi. O kui ko alo whaki. O pehe he tala noa. Na e hanga e ahome o mai e ai misinare me hihifo. O mai o whakahake mai ki hen. Mahino i he tala noa e tohi a misa tō masi ia. Na e kai ke tu o tahape. Na e ngā ue aki he misinare a ahome. E ne pu i ai ke tō whakaheka mai o mai ki nuku alofani, ke hau o whei loaki, pea mo area motua, mo whai ai e ne hanga ko talatala aki, ai ulunganga ko e kau hihifo. Ai no oni mo mea. He tae lotu. Ka kohono uhi ngā ia, to kāke hanga he wheitu he matatahi ko ni, na e tau hake mai ai a aho me, pea mo e misi nare. Nā whakare ange e tokon pare mia, ki he eik minista pa anga he aho sapate. Nea, ko api ko toko naki. Ke ne manatu i mua, ko ki maua, o kuma ihe wāhenga, ko e whakapotu ia o nuku alofa. Taimi kou whakotu wai laka laka. Ko ia e tau potu taha ki he hahake, ko au e tau potu taha ki he hihifo. Pea ke ne manatu i baupe i hono whatongia, o ku iai e me ai o ku matatau ai. Koe ongo, mui, whanua no fo ia.
o nuku alofa. Pea neo ngo pe ia gume aia I hono tawhaki o tauhi koe kāinga o whakawhanua. Pea pehe ni e te si inofo tariangi ka sina lauri. Kono tauhi o I kāinga eiki e tamatu I. Ka kupau pe ke pala nisi ai o ngo mui mea. Koe fu otu toko ni koe na ne tō koe I pātangata mo vai popua mo mea toi wahe mai ki heni. Kai pala nisi anga nofo nuku alofa. Koe taha foki e te lere mai ki he sop o nofo he fuano go isileri. Pea koe taha ngahi mea au whaatala noa I he hiwa I whea wini. Koe fu wha. Koe fu wha go ako o wha I pea vare. Koe fu wha go. Ka koe fu wha. Nei ai takatai whai whikau na ne hanga tō I fu heilala I nuku nuku. Na ne hanga whakahingoa pehe. Ko whehi a mai kau ofa atu pe. Ko e huri koe ni. O fu kere koe ni na ufi fo waki mei langi koe no sopu. O ko wamanaki hei kai ke huri hake ai hafu ufa. Ko whehi a mai kai ofa atu pe. Pe ko no hui gai aku mou. O ko lawe iai ku mou hanga o whakamo ni he ahoni. E ku ofa he kainga sopo tau whaahau neongo e nau whehi a iau. Ke ulaki laga whakailongai. Ai ulaki laga koe ni hen. Pea u kore atu ke mea mai a sina lauri ke whakaongo sia iai. Neongo koe tau laga e whare o pousini. Tui pulot. Ka kohono uhi ngā ia. Pea ko whakamalo lahi atu. Mo tari ki mou tolu. Ek minister moi. Kainga sopo tau whahau. Koe kurea koe he aho tokonaki koe na e whai havelu riku. He tō koe aho na e tō ai e pai koe fu mea pe hake pe au. Pe au talage ki toka tapu hiwa. Toka tapu hiwa. Koho minister moi pe koe minister moi a toka tapu uluaki. Heu pehe anga e tau whakanofo. Koe tau eik minister moi e mea mai pe me ta wha koe. Ma whetā ngutu I he. Pau tau whakawheta I ai. I he aho koe kai pehe. Ai whakahistoria ke kau e sopo tau whahau. Hono kamatai o fu ngāu e koe. Ko whakamalo lahi atu ho mou tokai ki motu alanga pe a aku pe hei ni sopun. Ko wiri kei haana kau tahalanga koe ni. O ka pau na mou manatu ke fo hiwa whea wini. Na e whai aki e ku kempeini. Ai ana whakarea o pehe, te uluwa ai mo uini ke whai aki hao whekau. Koe matapure koe ni haana kau tahalanga, koe ana hiwa whasi, I he kau tā mea koe. Pea kou whakamalo lahi atu, o I kai ngata eik minister ka pehe ke CEO e moi, ka kumohanga pe o ngā we aki, si e mau mātu ai so puli, unau langa hake, I he ngahi kau tahalanga, pea fia lahi mo mawhana I e motuani. Nau tuu koe ke ulere mai, na mahino pe te west. Tana kai ke utui mai west koe ai Puloka Construction ni na pehe ia wahane kaunga ki he ngāwe koe ni. Ka kok west ni a oku tokon pare mia ke ngāwe koe he hiko wewe. He koe mea ia ulo toka whai e feitu uli ko hiko wewe. Na toki hiko atu aneuhu e. Putange mea tahae ko ke itu koe. Kok whatongi ai ulo toka whai he ni. Kono whengai ke maa e wewe. He fulahi au pito wewe ia heni. Ko whamalo lahi atu. Tokon pare mia ho mea mai. Mahino pe ai whemo wekina e aho. Pe koe anga whoki ai wakai mai ai toko taha kotoa ki he feitu una. Koe tokon pare mia. Pe koe eik minister o mei teki. Kai ngā sopo tau whahau. Koe tokon pare mia. Koe whai hiwa ia. Ai hiwa he taimigo u whakataha ia hofoa mo isileri. Pea koia o whai hiwa, ko hoku hoa o pure hiwa, pea toi toko ni pe. Pure hiwa ai hoa o whai hiwa. Pea koe kau hiwa ko ia na akuhanga whakahingoa ia ko ere o taha. Pure anga tonga, o kupehe pe nofo ai motuani mo whakaanau at, mo mau urunganga mo mea utaki e sinalauri i. Koe whakaamu ia, ke tau re o taha pe. Pea ke taha pe mo ki mou tolu, hono fua e whatongia, mo whaio e ngā ue koini. Whakawhetau whakamalo lahi atu. Mea mai e whakawhakalangi.
Ka pehe ke ho e minista mo to ko pare mia. Ka uma si kai nga sopo tau fa hau mo lava mai. O atu lo talitari fia e motuani. Ka pehe ke pule whakavahe mo e ofisa kolo ko whakafofonga ia. Ai whakamalo lo do hounga. O ngā ue tau maa ladi he aho koini. Rewa malanga kau tau. Pamaloa tuken ki he pahofonga tangata puraki. Te vita whatawhehi puroka. Te lava koe a leta tali pongpongin. Ko e ki tang hoko te peki he o wau tanu pou. Whawhea tuhenia e whawhananga maa e tako panewani mea. O ki kādo ki motongu ngā mista, ki whaiwhikau. Ko le tue mua ki he kautahalanga. Wiline Construction. O mea mai moke whakahako a whatongia koe ni. Paro. Maloa ke whawhangangi, ka mai hau e ki whawhe. E ki taimi koe ni, tau whawhe i mua e koe ni paremia. Ona po poas matale tei. Se le whaponga e te puranga karea, maro. Tap ki he a whio doa mafi. Koe tau whawhitai ko hono whahoko lelei. Ai proklama o e ahon. Whai pe hono palani, pe hono aminekina, ka koe tau ausia e ahon, tau whawhitai ke tau i ofa e o doa. Whakalao lao e mea katoa be. O whakakato ai proklama e ahon. Tapi he ene a whio tamatui po ono ka mai tahin kuini o whaina tonga. Nas pau pe mo i whale ha mo i o who. Tapi ene ki he whalanglang o e ahon. Sina lauli. Tapi he ki he iknau pele tui a fitu. Te vita whatwhei bloka. Ho e koe whonua. Pea kou kolwha molemolet ke hufanga he talamalu kato e whonua. I he kelekele e kini ka tāmo e motuani ke whahoka atu e whahohaan. Kamata mai koe e tau whakataputapui i he au mai ai i he kamata mai foki i he puna e mō ngāwhi pea au mai ki he pea moe tsunami kamata lewa ai whakataputapui e whonua toki hau ki mui ai COVID ia. Nai kau he ngahi tohi ange kōkore, ai whahohaan, ai mea ange ai whahofonga ko tonga tapu uloaki, ke whakaata mua, he koe ene ngau e o kwhai he wahe ngā koe pinko. Ko lau hifo ene tohi, ko whakaukau pepe koe hae mea o tokanga kia e whakafofonga, koe hae pinko koe ni koe ke ulawe e au ia koe whakafofonga koe ni o ku sai ia he pinko. Pe koa ha pinko whai he wahengani. Toki toi tā mai e whakafofonga whakapapau mai o kai koe pinko ko whai kolo. Koe pinko, koe hiko e wewe o e wahengani. Aia koe ngani whakapa wewe lalahi koe ni o ku na e mea koe kia ane nai hano whatongia i he wahengani. Whakahua pe foki sna lauri, kau pehe ai fia e motuani. I he ngau e maa onga ku whai he whafofongani mai kakai o e wahengani. Pea mo te sio pe une tokanga i kina makehe. Ai whakalaka e wahengani. Pea kua o e peki he hono to'o koe o e wewe. Kino haa o e tsunami. Pea mo e ngai whainga tāku tau situa ki ai. Pea me he wahengani. Fia lahi au pito ke ukau i he polokalama o e ahoni. Koe tau manat koe ke he kisanuari a tahanima. Koe o kai ko ha manatu lelei e tau whakaukau e tau whoke e tau manatu ki ai.
Koe aho na tau ngo ia u tau mana wahe he pa mo ngā fi. Tau ngo u whaloloma ho haa ho tau loto. Au ke he tau whanau e tau sio ke he tailili e mo ui i he aho ko ia. Pea koe ngai whamiri ko toa o e hala tahini. Pea behe begi he wahenga whaa. Pea behe ki hihifo. Mo ngai whamiri koe na e oku nau nofo i he ngahi feitu ofi ki tahi. Na nau mawahe ko toa o kumi. Ke mamao kumi ha feitu ma lunga nge ta hola ke mamao au pito. Pea me he tahi na osi kamata mai pe foki. Ai whaka tokanga ia, ai whamatala ia. Ke mawahe lewa, te kai ke mahino ia pe koe hae mea ku hoko. Kana e whai ai whakatokanga ia. Ke whai mo mawahe lewa, ke tau tok whakatonton ki mui kai mawahe lewa e nofo. Koe mea maari e. Ai mawahe lewa e kai ngani. Ka neongo e mau. Kau tokolahi neo pena ia e pekia. Ka ku whapapalahi au pito ke ngai whamili na ia e pekia. Ka koe tokolahi tahana e hao i he aho ko ia. Na tūla foki o e whatamaki na e hoko. Tau toki ilo e tau tolu ki mui hono o mai ngai whamatala whakasae nisi. Ai kilomita ni mangeau me he tawhaaki koe ke tawhaaki koe ai lahi o e pā ai mou ngā whi. Na kilomita e tolu fit po ne hiwa ne aluki o lunga ki he ea. Na e ongo i pe me fish no sila ha moa mo ngai whanua e Pasifiki. Ai pā ai mou ngā whi, bea behe ko hono Soundwave na e aloa o ki he pole ki Alaska. Na e maalunga ange, na e lahi ange i he liunga ni mangeau, ai maalohi o e mou ngāwhi ko ni he pomo atomi a Hiroshima. Pea mo e ngahi whamatala whakasae nis ke heke. O tai ngou tau sio ai i he TV i hono toi rewind mai koe o toi whakaasi mai e ngahi ongo ko ia. Tau whakatumutumu au pito ki he tau kei hao he ahoni. Ka koe lahi ange ai ngahi whehui pea mo e tau whehui a pe koe hae pe nai aluki whe maalohi ia o me ani o tau kei mo ui ai i he ahoni. He ku i kai ke lahi wheunga e peau ke peau koe na e amanaki mai ki ai a mamani. Si ai mate pea si e maalohi na ea o mai ke ngahi ki tongani kau maho tau kau ngā apia hapai. Tu ke hanga wawa o ia mo niua. Koe ki i mea leka peia na ea o ki ai. Lahi ange e tau whehu ia. Koe lahi ange ia e tau ai mahino ka tau tolo e whatongia tauhi ai o tua matong. Te umo ni pe te ria ke, ko ia ho tau pare tua, ko ia ho tau hufanga, ko ia ho tau malohi, ko ia ho tau tokoni, i he mamahi mātua ki ofi. I he ngahi whare e uangeau waluono, nai mau i e tsunami, i tongani e ua moha pai, ko e teau ni mawhituai i tonga tapuni. Taha whituai i sopuni, pea taha walu i kolomotua. Aia koe halatahi koe ni sopu mo kolomotua. O koe ngai wharea e tolmo fulmani mai whe mau ke langa hake. Te au wahiwa ai ko hapa ia pea mo e ua. Koe langa koni o tau hanga ki ai o hange koe nea mea ke he minista moi pea mo e palani o nau whakahoko. Kono whakawai laloni o hange koe whare koni o tau i ai he ahoni. Ko aneu na e whai ai whakawai hono tanpo e whare taha i pātangata. E whakapou ia ki o lunga. Pea koe ongo sipinga ia e ua o e whare o ku mausio ke whakahoko aki koe hui ke tokoni ki hatoe hoko mai a hapeau i he kaha u. O ku talo e hoko e whakatamakini whoki pea mo e lere mai a ngahi ngau e tokoni whakawawe koe ai pure anga. Whakafou mai he moi pea tokoni ngahi potu ngau e ke heke ke whakahoko hono tufa ngahi tokoni kai ke ngata pei sopuni kolomotu o pātangata. Pea bea mo hihifo i tonga tapuni. Ana e kau ai bea mo eua, bea mo ngahi motu koe i hapai. O tu whae ngahi hygiene kits, tool kits, koe sipi kafu, koe te niti, koe ngahi tapoleni, kau ai mo inu, mo mea tokoni, hono tufa. Whakawawe ke ngahi whamiri koe ngahi whe mau. Kono mo ni koe tu whana e kamata pei he pō koe nai hoko ai whakatamaki koe pā ai mou ngāwhi. Lo tonga koe hola e kakai o nofo holo he ngai wheitu na nau iai, kai whoke fu ma teu. E kamata i pe he nimo, mo polisi, mo sotia, hono whaka watu o e vai, e koe mea ena e fuwhia maulahi i he taim ko ia, i ho tau kai ngani. Ia koe whoki he taim pe he ni, pe koe lewa mo e face, pe koe tuu ngai taha o tau, ma wahe o hoko ki ai, koe recovery, pe koe whaka ke ake.
Aia te tau whakaake ai ha foi taimi patokia o lewa ki he ke tu unga whakaosi ko no langa e whonua. Koe mau mea koe na e whai pea moe pure anga koe mau whakaukau. Fe ke whakawawe i ke tau alu lewa tau tolu ke he reconstruction stage. Pe koe tu unga ko whai e hono langa. He ku tuwha pe te niti a ka ku velahia ka unofo e familia he te niti. Pe ka ua uha whakaofa o pitu. Peka hui ngai a nai whakawawe i ai mea ko toa pe ke whakahoko. Ke whai mo whakawawe lewa ke whakahoko e langa. Ai nia ku o monu i ai e whamili koe ni he ahoni. Pe ai hoko atu. Hangi ko lawe ane nai. Koe whamili e tolu nima o e hala tahi atu koe nitu ke hata pātangata. E hoko atu ai ngau e ke. Koe be whangi mea ki he ngau e ki he ngahi mea whakakere kere. Pe koe ne mau be hoko atu ai langa i sopuni. Pea pehe ki kolomotua kainga, eiki koe neo kolomotua pea motonga tapu uluaki. O kai pe mea nai mea ke pale mea ane nai, kau sai pe ke utoi whakakau atu pe he whaoha koe ni. Paulewa te mou loto motolu ia ke mou sai e whangi whaleu fu uiki ia pea si ko mou family, ka mou loto motolu ke langa whale lahi. E toko ni atu e pule anga, e toko ni whakapaanga te pule anga, ke whakakakato. Homo whare ko iaga pau o lahi ange he whare ko ni o ku palani ko ki ai toko ni ko ni. Wa hon fo ku tau whai longa ia pol kalamani. Hanga o lave ni nai monu ia ai family ko no posin tu i tu po. E kamata ke a sopuni pe ko whaka amu fo kia. Ke whaka wave ai reconstruction pe ko langa ko ni fa fo ke ngai family ko na ngai api. Pa whenga i he wawe taha ke whokia o no molo. Ai nofo. Ka he lolotonga ai ngahi ngau e katoa koe ni u tau hanga ki ai. E hoko at pe foko no toko ni e pule anga e ngahi family ko displace. Pe ku mawahe au pito mo nau ngahi nofo ngau hange ko mango. Pe mo atata. Te wilawe adai pe au ki he whakataputapui ke whakaosea ke whakahohaan. O lotonga koe ni u hoko at pe whakataputapui. Mo mea i pe he press conference ko toa koe ni u mau whakahoko pe mo ik pale mea pe mo i pule anga. O whenga pule anga ke whakaata ngau e kotoa pe wala maua haseni. Pe wau pe ke he tautai, wau ke aluki uta. Ke whakapapau i o kulawa pe ai ngahi family he ki taimi whakataputapui ko ni. O whai ngahi ngau e kotoa pe ke maua e nau seniti. Koe kore ko whakahoko, neongo hono whakaata koe ni. Ka o ku iai ai manawasi pe fo ke tau whakaukau na hoko en ke tau mafola wawe ange ai COVID tahiwa. Koe kole lewa hange pe koe kole wha o at mau pe me pot ngai mo ui ka mai pale mia ke tau himua ai mask. Ke tau himua ai mitai wa. E ku foki mai hono toka ngai ho tau fonua ke ak tau tolu he tai mine o ikai koe pot ngau e mo ui pe. Ka whatawang he tau fono ngat koe ni ke tau whetokon aki. I ho tau ngai whatongia koe ya. Koe au whatawang ke tua mafi. E hoko pe lele pe ngau e koe ni. Pe lele pe mo whakataputapui. Pe sio pe pule anga ke ngahi mea e lawa tokoni ka tau tolu mo ngai family he tau nofo. Ka koe kore ke tau hi pe mua ai ngai whiema koe e pun ngai mo ui. Pe ke tau whetokoni aki ho tau ngai whatongia e family pe mo e whonua. Koe au whatawang ke tua mafi ke ne tāke kina ki tau tolu whakamama mo whalotola. I ho tau ngai whatongia ko toa pe tua what. Malo. Malo tuan ki he ekton balemia. Ko e ekton balemia pe foku sea i he komiti ko ni una totonga kina project ko ni. Pe fa malo tu hen ekton balemia ko e fatamaki na hoko i atani ma Januari. Ko e ahon ko tali komiti ki whakapatan po ko ni. Te ta hoko ki rea whakamalo, po ko raki rea whakamalo, whahoko te tangatai kon hana e apin, po sin tutupo. Ko kore pe ke hufanga tu e whakatapu ko taunga e ake e whioi angani. A tā mo ku ke u whaiata ki rea whakamalo. Ko tau tomua whawhitai ki o tuane ofa mo ne tau mai ke tau mo ui o tau au si ai ai. Aho mau inga koe ni, tau i hen ai i hen. E aho koe ni. I op api ko sapo tau wha. Ko hingoa ko pousin tu tu pou au.
Pea ko whamaro lahi ki e takon pare miaka po astei, pea pehe ke kau hoe ke minista, pehe ke taini ko sina lauri i. Mo tuang mo whanga maari e, sina lauri ka ke mea mai ke kau hen, i ki whare koe ni. Ko whamaro lahi, wia ko kau hoe ke minista, ka lawe i loa ke te au ke kau e whare koe ni. Kau he inase mea ofa e whare, ko whakamaro lahi, ko ia ke osi a e peau kula, asi o kuhingoa, ko amanaki le rei, ko kau he langa e whare. Na kai kia amanaki a kiai. Ko tomo atu ke whakawhetai, ke otua e ne ofa, mo mai peo mea mai ke hoku whare, ke hoku api, ke hoku kere, ne whaka ofa atu. Kau whakalongolongo pe, talo hoko mai ko mau whare na langa i fitu. Pe hoko mai ngai matangi mo ia wha, pe au alo o tohi o mau hingoa ke tu e langa, mo kai kia halanga ia. O sia te umatangi mo kung alo tohi he mea mo kai kia halanga. Ko toki kua ngai ni, ko whamalo ai ke pare mia tonga mo hono pure anga, ku hia ko nau ofa ben. Ko whamalo ki hoku whafafonga whika raki o kola motua ko ia na uaru ki ai. Ka te evita puroka. Na uaru ka te evita puroka pia whiwhia. Na uaru ki ai moni ko no aro kore ki ai ha mea. Pia sio mea mai pēta ka tai ki ka te apani o mai tamai iyo e hao e pinkou ki hini. Ko whakamaro lahi. Ko ia whiwhia ko mo ui ko sio ke mesta ka horo ai ni. Ta koni atata ai mou ko whamaro ki he purelahi minista ai mou ki a 17 pehe ke ni CEO tari loto whiwhia tari mari pika teo taim e nau te hau me nau mea ngawe o tokoni mai ki ono whakamaa e apikoni ko whamaro lahi ati ati motoro ko toa pe ai tokoni ai ngawe ofa mo whai ko toki iro o kai hoku mahu inga aho koe ni. Honga ka te au ho mo toko ni. Neongo si e ku whakamalo, ka awhio i heo toa ku loto e ku mapunopuna e loto whia. Ko ia ko moala mai o toko ni, ke langa hawhare ke whoki o malu ki loto. Whawhita i atu e to ki he otu ai mea ko toa pe, pa ko whakamalo ke ho eiki minista ko toa pe. Neongo pio kwa ki whalanga wingoa, whamarmore i au. Ka ke ulawe i o mo ngahi wafa ko tope. Ka ko whawhita ki o tua ko mo lau maari le rei ka mo kaunga mea mai ke tau inasi i ki kere ko ni hono tanu pou. O whatu ke te moto ko tope. Whamalo tuen ngā pou sin tutupou, i he whawhonga e tuen ngai sino i whamili, o nau tai maari e pokola malanga hawha koe ni, e purianga. Koe ko ki taimi konita whawhei mua e ki minsta ke ngahi ngai whalu punua, o nau pou sin star saulala, ke whahoka dole whamalo. Kore peke hufanga he tala whatapu ko si yahwha ki he programani, ka tā mua ki whawhonga e purianga tonga, a e rea whamalo. Oku mauhene ahoni o e honga ia moni. Ko hi ko e ahoni ko e kakato e mahina e ua e puranga koe ni. Pea mua whia, ahoni u hoko e tauni maua homo paremia. Pea mau tui beo, whalangi beo puranga koe ni. Ne ai ma whototo, au ta wha sanuari. Ma whototo ko e whototo ene puranga fo ke hoko atuai. Au ta nima pa sanuari. Ko o me whototo fo e milangi. Pea ko uhi kau mau hene ahoni. Ko mau hau he whototo fo. Tā mai me langi, mo alu ke ngai api, langa hau nau ngai whare, o te moto e tātā no mo parabalani. Pe hanga whewhe mo tokoni a kakai mo whengata ia, mo wau iai. Ko ia i pou sin tui tu pou, o mau i hen hoa, mea mai tokon pare mea me ho egnista. Ko e mau i ngai laka ngā be lokap ne di ko hui ko i motolu. Ko e purea ngai o motolu, atau tolu. O hange be ko whafonga, homo whafonga, ko te vita puroka atau tolu. Ko whamalo ai, ko mau heni, ko kamata, whakailonga i ai langa whaugani.
te maua ke api e tolonge au tupu I whanuani. Nau tolu kotoa nei wesiala, pea have hana whare, te e au ke ai pureanga. Koe fo tutu fo uia ai pureanga koni. Wasi whai atu e ngai tofa, takni mangi au e ngai whamiri kotoa wesia. Panga uangi au nau tau whainga tā ia mga au tolu reka kotoa pe. Panga te au uhila kotoa pe, api kotoa pe. O mau tufa mea toko ni, talu me o se puna mungu afi, mea kai tolu afi tupu e au I tonga tapuni. Nau tolu kotoa ne wesia, peheke nau tolu koe frontliner, o mau ki tufa pe, e ose mahinani, e ke hokatu pe, ka olewa pe kua mou fie maari. Hango mea kua whahako te tokoni pare mea, o tau kei lockdown pe, o ke hepe COVID-i, ka mau tui, he kai ki ta ofe e tau langa whanua. Te tau I kuna e COVID-i, ka e hokatu pe tau langa whanua. Pea ukia I whakamalo, o mau iheni ko whamalo ke whakawhirangangi, sina lauri, whamalo atu. He kai ke lava puranga langa toko taha whanua. He kai ke hatoa e tūtota. Ko whamalo, I he ala mai e kupwhi kawai kotoa. Kau taha langa, he ke whafonga. Ko mo whafonga, kahui whafonga. Ko ne hau, ko ne mea kotoa pia ku whamea mai ko ne kore pia hamea ma tonga tapura. Pea mau ngoi kotoa mau mua kia. Kai ke ne kore halakanga minista, ka ne kore pia hamea ma tonga tapura. Pea mau whamalo, ne hene aoni. Pea mau lava kotoa mai. Whakai mau pou, pure whakawahe ofisa koro. Pehe whamalo ke CEO, mo kau ngawe moi. Koe ngawe lahien. Ka I tau tufu ataha, mo tau whararau tua, pek mau mono I a kabineti ahoni. O kia I mau whaiwhikau. Koe minista whanua. Toi a whitu, neonga ne no pere kau whaiwhikau, pek mau whalau maari e metem kotoa. E koe tau ngau eni, ke tonu pe, I tokoni mai eiki. Koe wate o wharahet kat koe whawhirangi, pe ke te koe, pure whakawahe, o se kalo mo kainga kotoa kolo motua. Ka tau te whita ka pou sini tuitu pou. Mo tolu kotoa ne wesia hamu whare. Wate o wharahe puranga, peke whawhonga whikauraki. U whamalo ma ke whaiwhikau. Malo e tuktapu waki, me programa ahakoni. Malo opito. Whamalo atu hen ke minista ngahi wharato whanua. Mutu ai hapa spasi make ke ngahi plan ngau e koe puranga kua hoko mai. Kanga ka mai hoi kabineti. Hoi ko tawa o me ke tomu I tau programa. Ko kolpe mo ke tau tue whawhi I mo e tātei whawhikau. Whawhikau te vitalahi misa stonga tāta ina sopu. Whahako tau tuku. Maro. Maro. E tau lot. O tua uku mau whakamaro atu. E mau I kuna e aho. Mai e pēko mau pole pole. Mau whamoni ko sihowa na whakataula maro. Sihowa pēnei taki whanonga. Moni e pēteria ke sihowa te mau hola ki whēmei hofofonga. Ka mau ka aluha ke ki he atana ko koena ku ke iai. Mau ka ai ka pakau e pongi pongi ka mau puna tu ngata anga ngai langi. Wakai ku ke fofonga mai. Ka fola ho mau mohe ngai heri. Ko koena ku ke wakai mai. Malo e mau aho. Ko mau iku na ko to e tāpua ki ke funga e funua. Ia manage ke mau mātuku. O mau lotu ke awhiona. E whakatūtu ngā ue whaipea e tangata. Ala mai lau maari e maunioni. Akai iwia e pure a ngā. Ke tauranga bea mo e awhiona. Kai hoko e tau mua ngā ue umau whinga ki ai. Kai hamea atua e hauek wharangi langi. Kai behe ke hauek minista. Tu ia fitu mo weki. Mau whakautua heni. Mau māwai kawana mau māwai bea mo e ofa e awhiona. Kile sio tau e ko sisu karaisi. O wala e o tuha koe tamai. Whiohi mo e lau maari e maunioni. No wha o wha e teki mau tolu bea wana hiri. Kai whai beo taingata. Amen.